Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuwafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narik kuwi tay ega-egata samanna wi tadi na semangat bali bersalat. Yang menjawab salam saya, insyaallah saya doakan mudah-mudahan tahun ini, bulan ini insyaallah semuanya berangkat haji dan umrah. Amin ya rabbal. Yang tidak menjawab salam saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Kenapa salam harus dijawab? Karena memberikan salam adalah hukumnya sunnah, tapi menjawab salam adalah hukumnya wajib. Alamas sia-sia ia lolongan apalah sunnah, idik dik talolongan apalah wajib. Jadi insyaallah dito melok mulangi tapi melok ka tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami muliakan alina teman-teman bikin Bapak Kepala Desa yang sempat hadir. Beliau ini merupakan sama-sama alumni Pondok Pesantren As'adiyah Singkang. Namun beliau masuk di Pondok Pesantren As'adiyah tahun 2006. Sedangkan Pak Ustaz selesai tamat Madrasah Aliyah Macanang tahun 2004. Tapi nariko itangga-tangga masya Allah, beliau merupakan kepala desa termuda kedua se-Kabupaten Bone dan juga merupakan salah satu kepala desa yang paling terganteng di Kabupaten Bone. Amin ya rabbal. Nasabah mi maje narikui tangga-tangga ipa peta desa matan retan ricongari mapan cetan ricukuki ma benretan rijeling elu maleretan. Saya yakin insyaallah wadimu pamatuk na tambah agan namilo na tambah tan niato binena tapi balancana binena. Betul tidak? Yang kami hormati dan yang kami muliakan, barangkali mungkin hadir alina teman-teman lebih ke Bapak Imam Desa Lebongi. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ibu anggota DPRD Kabupaten Bone beserta seluruh rombongan. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, yang tadi membawakan tilawatil Quran atau pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi Iyarudin Rima Mangaji Wipuang yang tadi membaca Al-Quran, kami sama-sama dari Kabupaten Bone. Jadi saya tadi beberapa orang yang hadir, alhamdulillah ya, ada juga pensiunan dari pabrik gula Arasueh Bone juga sempat hadir. Dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Jadi yadin pengaji wipuang Palagun Nabuni, beliau yang mewakili Kabupaten Bone untuk ikut lomba tilawatil Quran ke tingkat provinsi. Jadi syukur maraja di Allah Ta'ala. Nasabah selain daripada pacaramana oleh luar negeri dari Kecamatan Cina Kabupaten Bone, alhamdulillah Palagunna juga sangat luar biasa. Alhamdulillah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan alena toma-toma lebihkan Bapak Kepala Dusun Calodo, Bapak Imam Dusun Calodo, serta saya tidak bisa lupakan yang sempat hadir ibu-ibu majelis taklim
Dusun Calodo yang alhamdulillah tadi kita bersama-sama mendengarkan salawat beliau. Ibu, oh ibu, iya nariko engka di majelis taklim hadir di masjid kita tanpa masumanat sedih papinadiku. Kenapa? Ternyata majelis taklim itu adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa ni situngan-tungan na yaro majelis taklim angka kelebihannya yaitu majelis taklim yang pertama macam mengaji, yang kedua macam salawat. Napa ni situngan-tungan na yaitu majelis taklim di tunapuji mak gosip. Ibu ulangi pa iman, iya majelis taklim ta di tunapuji mak gosip, di tunapuji mak joget nariko engka elektron. Betul tidak? Yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh para alim ulama, para andai guruta, senior-senior saya, begitu pula seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah syari'arik ni masjid pura utama Imam Mauli termasuk di antara beberapa yang pernah saya tempati ceramah maulid. Alhamdulillah pada hari ini termasuk luar biasa jamaah yang hadir. Yang kedua, salah satunya masjid yang saya tempati alhamdulillah jamaahna di Gagamarukah. Alhamdulillah. Sirina tuma-tuma labikin an niya surah-surah malabikin kahadir. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah siddi asukuruka marajana wiringiki pungala ta'ala namukka rilalenna ya aswewi engkasiki naparingan pungala ta'ala langkah-langkah kaki kita boleh ribolata na tumanguju ribola malebih na fung Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan salah satu syiar Islam, ia naritu memperingati maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan insyaallah barakatna peringatan maulid yang kita laksanakan pada hari ini, insyaallah pada engkai matapa barakah menginri pamase madararing ini nawa nasi rujuk ke sini napa banuai natabuka para kusenna anak darah yedi panapura buting macu itu pakal luluna andral itu papai bang sininna dudaiwe makuto paro jandai. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi saya berangkat dari kecamatan Cina menuju ke sini kurang lebih perjalanan 2-3 jam. Tadi saya berangkat jam 9.30, alhamdulillah sampai di sini ternyata kurang 5 jam loro. Namun sebelum saya sampai engkakak merudin dari pekai makutanaka tabi tiga narik mondo lalengi juga dilebungi, maka dinasa Pak Ustaz ada 2 jalan bisa kita lewati, namun kebetulan di Cakiwar lalengi lokomaye kebetulan tak tutui, jadi mau tak mau harus tak labe denre kampung agasan nakro yang pekai denre labe cendrana ka agasan nak ye
ya tugu belok kiri. Dan alhamdulillah samaku sedih mak papa dan hari kumak bindi kak nala dice dito pagagat telu macuy beningi pura mana mamauli napa kak labe koro napa ku kapa mak bowong italo ya. Dan alhamdulillah di dalam perjalanan Pak Ustaz tadi ternyata upadodo i otoku nasaba engkah nenek belok matik kata tanah. Jadi upalipangi otoku na inapa ufatik ke yero nenek icewali tatana maka dana alhamdulillah selamat nih di nana janji na lepo oto. Purana upatika ternyata yero nenek ede nelo terima kasih di Pak Ustaz. Justru nanoko i Pak Ustaz. Utana ini maka dekat magini tanuku kak nasilat dekat patik kaki maga naseng pikku bicara nak naseng de gunoko ki siloloku lade matik kana mu patik kak paimo. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar lebih semangat marilah kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Westas ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cicapi sallallahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan peringatan Maulidna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah barakatna peringatan Maulid yang kita laksanakan pada hari ini insyaallah napa turun manengi pungalla taala pammasina andrenge barakatna makuto paru adam penna pungalla taala. Amin ya rabbal. Engka makutana ustaz iyaru maulidi bid'ah, iyaru barasanje bid'ah, iyaru miraje bid'ah. Jadi para duta paham maulid itu bukan syariat tetapi merupakan syiar Islam. Maulid itu bukan ibadah tetapi melakukan ibadah, melakukan maulid bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Jadi nariko engka sila surat tak memauli ajak na namarukka maka da maaga sirunang mauli ajak na to mapangiwang makuto faro ilit to mamuli ajak to yang parang ito di inang mauli nasaba wad di jadi sisa laki pagangkan na. Tidak apa-apa kita bermaulid. Kalau kita mengakui bahwa maulid itu bagus, silahkan pertahankan. Yang Allah tidak sukai yaitu puji pungala ta'ala iana itu tausi salah salewi, tausi benci-benci hanya gara-gara berbeda paham. Betul tidak? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya naramperi lalan nasid di riwayat, narampesit di riwayat maka dari lalan na yero riwayat upanna sinin na rupatawi pada mak depungan ngeri lalan na yero asoy na inapa de cemua pada nakatai pada pandari lalan na ya asoywi angkaki peringati aso ajajingan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majepu pungalla ta'ala na parintanni siagai igana malaika untuk hadiri rilalan na ya asoy
tanpa kita sadari puang engka tu malaikat syari-ari na paturu pung Allah Ta'ala untuk hadiri maring kalinga di acara maulita. Jadi narik kopura ni matuk mamauli iaro malaikat mangolo ni ripung Allah Ta'ala agana sa malaikat puak kupung Allah Ta'ala puli ka din ri mamauli rilebungi ang kamanang iwita alina angkay patadisa angkay pa imam desa angkay seluruh aparat desa majelis taklim bahkan angkatoy hadiri ang buta diwangi bahkan seluruh yang hadir pada hari ini natapumanan asat tak riulona pung Allah Ta'ala na inapa makariyaru malaika wattu kuna sang hadiri rilalan na yaru asoy riwattu mamaulikna pada narampai na sang asanna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan niya pada napamigaywi salawat na lori tori pujita agana sa pung Allah Ta'ala malaika sabika na sa makukuy sininna na sa tau ang kehadiri rilalan na iyatu asoy we mamauli wadang pengemana sininna dosa-dosana alhamdulillah si diupak maraja na wiringiki pung Allah Ta'ala narik ko pada nak dampengan dosa tak pung Allah Ta'ala nasaba narik ko nak dampengan ni dosa tak pung Allah Ta'ala dek gaga pamaluk na sangadinna suruh gapan masina pung Allah Ta'ala iya rumaliwe anu capuk muah iya liki mali alhamdulillah di parik gaga tawata mali alhamdulillah matuk pinarita gangkanna engka si malaikat li sumangulu ri pung Allah Ta'ala agana sa yaro malaikat maka da yaro malaikat puaku pung Allah Ta'ala mana semua gana saya dan pengemana sininna dosa-dosa atau engke mamauli maka di pung Allah Ta'ala mana sah wadan pengemana lalu kemudian maka dari malaikat peko kani palik puang waktu kuna sang hadiri mamauli rilalan na yaru asoywe engka tu wita syari-ari ibu-ibu matengangi macerama Pak Ustaz sibuk toy mapasilolongan tapi tan itu ini waseng kotomin ro di Cina mega ekko may alhamdulillah mamako maneng betul magi balik mo maruka di namay taliso si malaikat mangulo di pung Allah Ta'ala narik ko yer to malasi mapasilolongan riya dampenga dosa na pung Allah Ta'ala we upa patu nalolongan lolong ngeto petelo baru katopi ya dan pengeto pada sana angka siliso malaikat agana sayro malaikat puaku pung Allah Ta'ala waktu kuna sadin rejoka mamauli tudang ngak maring kalinga matengangi macerama Pak Ustaz engkatowi tato tu dari suduk na masiji cak kadu-kadu si senna uperhatikan we bebe iluna matinro makri pung Allah Ta'ala namoy itu matinro wadang pengeto sana ita ni gari alhamdulillah ya tu barakat na muli pura ka biasa jok ka mamauli kebetulan mamotor ka irwatu magi hana makunjak laleng sinin na yarut tallo inarik ka panitia tak denek mana kula lengi na telpongin nak makri mak denek tello tak Pak Ustaz maka daka andre bawan ni barakat ya tu ya ibu wadi mau kira-kira mamak koki sampai selesai ceramahnya Pak Ustaz bisa apa rugi ki tumundangi Pak Ustaz puli luar negeri inundrumi cerita matu maka dewi ini waruka jadi negi matu di waruka na puang tercatat panitia aja ni mana malingit talo aja tomaruka di ya, alhamdulillah sinin na toma malabiki na niya surah malabiki sidan jamaah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nariko laukaki mamauli puang dengan niat ikhlas na karena pung Allah Ta'ala ya katai
melo ki patalle ipapojita lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melo ki patalle papojita lori alimalabina Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ilolongan itu Adam penna fung Allah taala. Ya rosoko nariki panitia yanrei belum tentu ipacapuril narik kondisuki. Angka ditaro matujok ko ini paling yang ngiapan riang manu. Betul tidak? Betul tidak? Tapi nariko Adam pernah pun Allah Ta'ala ilolongar ilalan na ya asoy, insyaallah manassan yatu pamalukna suruga pamasina pun Allah Ta'ala. Makutana ka makukoy elo ki gatama suruga yari ka na di. Ya ibu mau masuk surga tidak? Di pada masumanga mau masuk surga tidak? Mau sekarang? Puasa belo kita masih. Makutana si Kak Paimang. Ibu, kira-kira narik ko upapite ki. Tiga tapuji. Mali atau Adam pun aku ngeratana. Alhamdulillah. Kalau di sini tiga tapuji puang, mali atau Adam pun aku ngeratana. Tidak boleh pilih dua, harus satu. Aku ipilih Adam pun pun Allah Ta'ala, berarti dia gak kata watak malih. Bagaimana? Di dua-duana. Ibu, aku engkana tawatak cik di ajak na tatajad dua. Di nawat di mangutawi. Syukur-syukur ini nariko engka tawatak. Makanya uapasan na may matuto nariko engka tojuk ka mamauli idi panitewe utamakan tamu yang dari luar. Betul tidak? Ya. Apa angka towi tak tojuk ke mamauli 1:10. Tiwi cendi ko masiji 10 lisu. Tapi tenek koy. Di nawat di mangwatawe kuang magi iya tu tau mangwaewe biasa lak de pile. Angkana biasa kajajian kurang ina bagi panitia. Ternyata kasi iaro nenek-nenek pura ni lolongan yalin male cedi ko panitia. Ternyata iaro malena natiwi jok kamonrin na pintue. Patujuh na nasopui. Lari si pe maluka maka jarin na iya na sa di pagatawaku. Maka di panitia na pura no din rewalin. Ko angkana alhamdulillah aja na mutajad dua apa megatoe. Palagi witay megangi taon na namalena. Ya, season na purana na taro malina kumundrin na masiji luka na kape majarin na. Maka dicapu ni na sa pura mana dibagi. Jadi soro ni kasi luka mala maria na yero na taro ko jamundrin na pintu na masiji takko ang katusin malangi. Pille magame mo so buta masih. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha. Masya Allah. Ternyata jago mana Mas Sarawak. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada intinya. Iyaro nabita pamulang ngiri hakikiwi pacapureng ngiri kasarai. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ipancani wiri pungalatala Nabi Adam, agana sa pungalatala, Adam, pamilit ni siga matamu. Na pamila matang na pangulutan Nabi Adam na inapa na paconga ulun narilani eri aras. Di situ Nabi Adam melihat engkalapalang tertulis la ilaha Muhammadur agana sang Nabi Adam pangulutan Nabi Adam ibuak kupung Allah Ta'ala engkagapali rufa tau pamula-mulari pancani sebelum iya. Maka dia pengalatana engkah asan na yan itu Muhammad. Jadi yaro nabi tapuang di nam itu na cik dia sen na mega. Asan malindun na nabi taritalla Ahmad.
Lalu kemudian itimpa rilalenna akurangi sering kita baca ialah tu surah Toha. Biasa tu tak baca surah Yasin. Bahkan terkadang tu masalawat ki salatullah salam ala Toha timbul pertanyaan igawi si tunget-tungen na iyaro Toha iga to iyaro Yasin itimpa rilalen na akurangi surah Toha aga betuan na pungalatala ni masarum misan ibuka surah Yasin aga betuan na surah Yasin betuan na pungalatala ni masarum misan berarti mencari rahasia Yaro Toha, Yaro Yasin ternyata asamal lindrunai Nabi Muhammad sallallahu alaihi maka dari pangulutan Nabi Adam aku pengala ta'ala engka kapalit tau pamula-mula ni pancaji sebelum iya maka dari pengala ta'ala engka asanna ya Nabi Muhammad maka dari pangulutan Nabi Adam aku pengala ta'ala penasaran ngak miluk mat lade kak mitai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Beto pana asara. Magi palit no ni ro. Cid di toko di rumah ke ustaz kuniro. Lanjut. Semangat. Apa namun itu maka dah lanjut tapi narik kuturi di pasitanga jata si bawa ulun na pa ustaz kurai tanga jata ui tanga si ulun na pa ustaz ay caw niya tu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari pengala ta'ala silahkan engkau katanya bisa melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mulina semita langsungi rupa malebih na Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi bacangan ngina sesalawak wik kasiratu makutana sika agami mas salawat na Nabi Adam lo Nabi ta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bukan itu sallu alai bukan itu aga palik salawat na Nabi Ibrahim lori Nabi ta ia naritu marhaban bi habibi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam purana na baca salawat na Nabi Ibrahim lori Nabi ta maka dari pengala ta'ala tasapun ni nasat kanuku jarimu nasapung ikanuku jarinna na pangulutan Nabi Adam urana nasapung ternyata Nabi Adam nita langsung ni rupa malebih na Nabi sallallahu alaihi wasallam merikanukunna itu luar biasa ibu si sisa di mapasira lowong iya apa namo tu mangka dikit lanjut tu maruk kaki dega kagunan lanjut mopi yulemuk tahang itu mah bicara bapakna oh bapakna tis semua gamagi rumah kun raya nulit pereng ini bicara hah apa ya tuh makun raya musti berapa ribu kata-kata itu harus dikeluarkan dalam satu hari iya kapan dik napalesui manca jelasai makanya makutana kak makukue magi iya rumah kunraye natulina pujilade manena mabicara magi ternyata memang boleh memetui ko asalna magi makunraye na malasi manena nasaba apungan na boleh tega boleh hawa betul akada ki coba hawa tak tutu katimu tayari kan tak buka hawa bawa makanya itu makunraye manena pak tak buka memang hawa aro urane magi na mamakko urane nasaba asalan na kulit ko Nabi Adam coba set makadaki Adam tabuka gati mo niari tatuto ini mana mamis ya lanjut ada kira-kira hikmah yang bisa kita ambil maka de yaro idi rufatawe upanna melo kitu lima cakka ia rupa kita tak mapamula de culetu nenek-nenek letu lato
amalkan idinre pak dongenna yari ga salawatna Nabi Adam lori Nabi ta sallallahu alaihi wasallam makutana sikap paimang tapala moga kira-kira yero din salawat pagurung aki apa rogi lopok itu nari kudet tapala salawatna Nabi Adam lori Nabi ta ulangi paimang acuy ki marhaban bi habibi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam upanna bangi pak bangi riwatu banna riwatu tamana lurui tamana asarai tamana mangeribi nariko narapi ni maka di pak bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apari-periki bacai marhaban bihabibi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam na inapa isapuru kalau pak matata bacakan yarudin salawat insyaallah tuli macak pak kita iya na tu biasa tu matot tak tuli na amalkan ma gero nene ku tak tuli macak pak kita na pakai salawat na Nabi Ibrahim lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu biasa mo ki gaming kadinga bang ha wasa dinan kabarati amulu kami tu bawa tanu pang kami mato masiji mohon maaf bangi ko loro de gaga tahu bangi ko asra de gaga tahu bangi ko mangaribi de gaga tahu bangi ko isa de gaga tahu bangi ko subuh jana di aku tanani sedangkan loro de gaga sedangkan asra de gaga sedangkan wani de gaga sekalinya bangi pak bangi di titik 10 kate 10 na bang pa imang ri elee sinin na pak kampunge no mana masiji macai maka dai pak kampunge na mulai itu na segila pak imam jangan itu pak imam maka dai pak imam dewi seng itu maka dai iya ga jangan atau idi bangak ko loro ide gaga bangak ko subuh de gaga bangak ko isa de to gaga tahu sekalinya bakka tati 10 angka mana ko boleh melok memang ko mas sampajang aga tati 10 betul tidak kan itu ini nakena mudah-mudahan matu ko mangari insyaallah makkotoy matu igana kalau Isra Mi'raj makkotoy ga igana ha magi na madodong makotoy igana nariko mamiraja tawe nariko makotoy di na pakku igana insyaallah pat tadi sawat di matu na sampai kalau ke masyarakat na maka nariko mamiraja matu tawe tiwi manato kumali supaya marwa ipapada pada betul tidak mari ada puji deto pa na marampe deto pa lanjut. Yang paling penting yang perlu saya sampaikan pada hari ini nasabak nariko mak bicara kita tentang sejarah Nabi tata para mana nih riolo menyembelada dia gurui terkadang kita diajarkan oleh guru agama kita melalui dongeng-dongeng dan lagu-lagu salawat tapalak mana tuh pada zaman dahulu pada zaman lahirlah seorang yang terakhir Nabi Muhammad Siti Aminah ibunya Abdullah nama ayahnya Madinah setelah dewasa siapa yang angkat peta desa oleh Allah betul kata jauh magi balik noni roh lanjut ilok memato ni ketik dulu singkat padat dan jelas terakhir ibu mega tahu napahas sejarah na Nabi ta wattun na ipancaji tapi ternyata batina jajian anak salah-salah betul tidak makanya upasan ngiili urane tanya jolo makun raya sebelum mak buina ki conga-conga ki jolo aku tanah ki magi na makutana pak mega tonga wita tau pura boting iya robenena iya manina paja mangile melok manimin mana
Betul? Karena tu ini nak kena. Makanya aguru ki idi bapakna. Engka tahu biasa wi tamakun rai watunna mangideng majane maulak kaina. Engka tahu makun rai mangideng mapamula pamulanna mangideng talulua materu narapi meluk memana. Engka tahu watunna mangideng ibu tak gemuk na capuk mana. Engka tahu mangideng iya apa namanya meni talakaina narekomend re icupuk na lamari. Tapi dia tu kagak kau iya bukan rasa gitu. Makanya ini bapakna ini lakena aguru ki angka ni matoto pak dongen na si tongan na iya pak dongen nge riolo kuang bayi mari salada ya guru palebak ki lagi kaci belum tentu na pak guru ki tapi rilalan na iya asoy insyaallah upak barat kaki mana ki elo ki mengkalingan mudah-mudahan hari itu pernah salawat radio. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, angkalinge pak dongenna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni u'iduha wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ketika kita berhubungan intim antara suami dengan istri, si runtun ni antara uwaina makun raya si bawa uwaina urani nomor sidik kokitu monro puncak na marido 2000 ta'ala agi meluk tilau meluki mancaji anggota dewang anak tak kukirum milau meluki mancaji anggota kepala desa anak tak kukirum monro meluki mancaji bupati anak tak kukirum marido 2000 ta'ala ajak tom melo 2000 ta'ala riwettu masusaka tapi iluki 2000 ta'ala riwettu manyametta di gagacaunya mengiyatu sandina engka tau narapi 10 menit narasakan nyaman na yatu mega tau mati gara-gara nyaman. Betul. Nala boleh cacing amput bawang. Aku kira mari lau. Kemudian baca ni den riyarus pak dongange usahakan mulai dengan salawat. Apa upanna mari dua kiri pungala ta'ala nadi kaga salawat macue doa kita akan tertolak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tapagenna we kafitu tabaca ni inni u'iduha wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Baca ya rupa dongange lalu kemudian tataruiwi babuana supaya dik nak kena pedi babua kemudian tataru di cigarukna supaya dik na marumuk talalua si bawa ya dik na marumuk talalua yang ketiga tataruiwi capak lidana supaya mageluk mana nandri agagai kemudian tataruiwi ingatna supaya dik na majane molakena tataruiwi gembana supaya dik na tak buka tacidi-cidi gembana. Itulah manfaatnya. Kalau niatna tergantung dari niat kita ini dapat tarwih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian narapi ni matu yero tampuk na bene tak 50. Ini lakaye ini benena ajak na sembarat tabugau. Ajak na sembarat kedo. Na sabak yero tampuk na bene tanarik ko narapi ni 50 mari mapamura itu maring kalinga. Pamegay baca kurata, pamegay sampaja sunnata. Di situ juga pertama-tama kita berdoa kepada Allah. Iluki pancaji ustaz anak ta, iluki pagartaki anak ta. Baca di dalamna akurangi surah Yusuf mapamula ayat seddi, letu ayat 10 endeng. Kapan terakhir dibaca Pak Ustaz? Mapamula tampu 50 letu ditampu asira ula yari gamiluk memana. Insyaallah nariko jadi matu yaro anak ta magarta pada si segar tak dapat terisa. Alhamdulillah. Kemudian nariko jaji ni puang usahakan bangi do ciri atonna kama kido ciri abiona supaya matu nariko malupoi iaro anak ta insyaallah maturu ri pungala taala naturusi perintahna pungala taala karena yang pertama-tama yang mereka dengar kalimat Allahu lalu kemudian nariko memana ini lakaina ajak to mabila apa mega to lakai ia mematopa na masumanga nariko memana benena nagay soto matuli sa diwon. Betul. Ini tu makadah. Usahakan nariko jaji wi anata memana beneta ini lakaina at-taruki bangi do ciri atauna kama kido ciri abiona. Kenapa? Sarikuam mengirumatu anak tak maturu ri adanna to matuanna. Iya, mengkalinga ada apa angka mematu anak macigau lada isurul lalau na diajai
Isuruh di tomatuan na jukam malitole, maka di anak, lo kamal yang nak tole si buku, upah gaji po 5 rupiah. Aga nasang anak na, idik pa na sa jukam malitole bapak, upah gaji pi 10 sabu. May katong anak makro. Kemudian, narapi pitungas sumero ni di akika. Narapi pitungas sumero di akika. Sebelum di akika, tentunya ialing ijolo aseng makasingi. Kalingnya asa ya angkeri lalen na akurangi ya angkeri batuan na. Jangan ikut-ikutan nama-nama artis, apalagi nari ko ngalampi mengatasi kota-kota nililanan ini tapuasan na. Kasih nama yang baik. Banyak di dalam Al-Quran. Ang kabiasa makutana ustaz, talingi asan anakku asam makasinge, maka daka idito na sapa. Kung ka nataruntu, tapuadan na, maka da igangari ro asa talingi. Aga naseng makbani dua ngeso ang katungan na naruntu, maka di engka na naseng uruntu ustaz. Kebetulan iya ro anakku urani walingi naseng aseng lakanude. Iga anakku kurangi manang kalakanude lo kumaruntu. Narapi pitung ngesomelo ni di akika. Teko bicara tak mabilang ibu. Ya. Narapi melo di akika. Ibu, cendek ladek meniye. Atau tutup nih. Selesaikan nih. Masih lanjut. Padi belum aja marukah. Ibu, narapi matu watun na melo di akika yaro anak tak. Jadi misalnya asona aga yasoy. Hari Rabu jadi asona arabang. Ile tete asera tete 10 selama di penarapi tete 12, maka cara tak menghitung harus ki mapamula asona arabang. Tapi nari ko jadi anak tari asona arabat tete sedi tete 2 tete 3, maka cara tak mabilang aja tak pamula yaro aso arabang atau yasoy, tapi apa mula ki mapak bajanna na sabak nara naliwan na tete 12. Mega to biasa dek na aki kay anak na magi urane anak na di nasad dinawat din di aki kanari kudik panagan 2 bembe. Padahal cek di bembe sudah sah laki-laki atau perempuan dengan catatan yaro bembe minimal umurna si tahun. Kapan di nagan si tahun maka akikahnya tidak sah. Yaro yasannya akikah melo ki gere sapi silahkan, tapi dengan catatan yaro sapi minimal umurnya 2 tahun. Nah di nawadding ipatopoi sari-ari asen. Pak biasa tuh gere sapi Pak Ustaz engke asen na 7 tahun. Melo kat patonangi yewe asen na sapi. Di biasa. Narik ko untuk akikah ajak lalu tapasi campur asen na yero pitue. Ipat tamak to yero melo di akikah. Kalau niat akikah sapi melo tagire ya to naro asenna anak melo di akikah. Kemudian narik komelo ni itepe gemen na anak tapuang aga biasa tapake kaluku. Deh, kaluku cua atau kaluku lolo? Wah, sekaluku cua. Kaluku lolo dipake. Kemudian yero kaluku lolo ewe angkat lojan na diawana. Deh, ajak tapake lojem malebuewe tapi pakai ki lojem malampe. Kemudian ala ki kaca 2 yaro kaca cede onro goncing yaro kaca cede onro sinru. Ite pegemena anak ta ajak tatapangi yaro gemena anak tari kalukue. Ya to si idi biasa tapugau begitu dicep pegemena anak ta mataruto ite ditepak karo di ilarenna kalukue. Padahal yang benar itu ite pegemena anak ta itarik karo kacewe atau goncingnya. Siagi mate tataro mana koro. Aga tosi gunana yero sinru yero sinru nari kupura ni mate mana pa barasagie tala ni uwe na yero kalukue na inap patapa mimirang yero anak pura di akikah. Tapahami magi na ipinungan ni uwe na yero yara senuangan ni sarikuam mangimatu yero anak ta malupo impek malupo makigunay pada tuha akkigunana kalukue. Nah sabak iya tu kalau kue puang mapamula batanna bahkan mapamula urana letu colina makke guna maneng. Yelo dua niri pungala taala sari kuam mengimatu yaro anak tak makke gunai pada toha akke gunana anak yaro kalau kue. Yang terakhir sekali kemudian nari kupuran imatu diakikan tepe gemekna ala ni apa namanya sile takelu yaro anak tak dan kabota.
Ura di kallu anata ya roga na tatiwi ni loka ipabalu ula wengi itimbangi siagi tanak na si kotoro ya sidekang. Misalnya si digaram tanak na ya roga na anata siaga linna ula wengi si digaram, misalnya si di juta arwatuna ya ro si di juta arwatuna ya sidekang mana ya sumba mana. Maka yakikan itu anata. Magi na perlu di kallu gamma na anata ya roga simula jaje. Nasaba iya tu gamma simula jajewe megalak na kandung penyakit kutu. Makanya harus dikundul. Angkatona sang ande gurut ke Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Upanna yaro anak tak tuli ditepe gemena. Tungke asona arabang. Arabak pamulang itepe gemena. Arabak kedua itepe gemena. Arabak ketelu itepe gemena. Letu arabak petapulo maka insyaallah ya tumatu anak nariko malupui magallo otakna macca di sekolah. Alhamdulillah. Eloke pancaji anak tak mancaji anak soleh. Eloki acueki ubacanga ki padonganna. Bismillahirrahmanirrahim. Acueki ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Doa makan ya lo. Salah ya doa makan ini lo. Eloki pancaji anak soleh anak tak ibacai padongan na Nabi Ibrahim lauri na pangulutan Nabi Ismail Rabbi habli minas solihin. Eloki pancaji anak tak anak masabara engkari lalan na akuran marbi'e ya ayuhan nasu ya ayuhal ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya naruh baca po insyaallah. Ye narik ko anak ta misalnya yaro anak ta umur bansana egal nuran na tabaca matinroy tasapunga bubunna ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tapi narik ko malumpo ni masumi ni pada ko masumi ni paja ini apa mengatai ini na nasapung. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufik was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.